Kishore with us today. Hello. Respected senior. How are you feeling? Not good. Why? आँसु को अर्थ के थाहा? पुरा छ कि हैन? Welcome back. Welcome back. Yana. यस्तै रहेछ दुई दिनको जिन्दगी एक वर्ष अगाडि खास लाग्यो तपाईहरु त है एक वर्ष अगाडि फेरि खास लाग्यो आज त खुवाउनु आउनु भएको होला हो म को हुँदैछ कि चेक गर्न बर्थडेको ट्रिट खानु बर्थडेको ट्रिट दिन आउनु भएको ए बुढो भएको कति महिना भइसक्यो ट्रिटै मुँह मीठा कीजिए. त्यसलाई पोस्ट ग्रेजुएसन गरेको जुलाको सस्तो पोस्ट ग्रेजुएसन भयो हामी यो थ्याङ्क यू चार हान्नुमा आइदिनु भयो हामी त्यसै खुसी यो त नि यार गरिदिनु भयो. चिकनको ढाडमा भन्नु भन्दा हैन आदि चाहिए आपको? मियोकले ख्याक्छौँ यो गरे Gyanam mo gyanam. So serong re shuni libare avi tapi ka cantik mathodi nani. Actually kitchen को भन्छ रक्छु जस्तो हुँदो रहेछ त्यो होटलको भन्न So serong lokal 27 kan prias na bunga mani enan mat ba ganan la cantik mat wa mani. Sabi kai sa coach la lathi tho bani. Coach kam kubu coach. Kubu coach la tim coach ka shi sung se ni. Sila mani. Sung le kang. Ani Happy birthday to them. Shuni sezang yo am serang. Nothing special. Ano tayo na nam net ka nothing special do huncha sa dala. ऐसा भी होता है. ऐसा भी होता है. गुरमीत आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? चिमी रुमित को कैसा लग रहा है? रुमित को कैसा लग रहा है? टेम्पर ग्लास किन फेरेको म बस्न प्र्याक्टिस गर्दैछु Sematonga. Lạc sempra kinjok inu ing song sang ngak le alang kai room kalat ing song na to cook mat nan kai ma zom buam so हम alang shuli chong है ना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते ऐसे आप लोगों का shuli chong इसका शुक्रिया अदा Cho Velmi, alim ngớ? Tem lắm mà vì ngớ? La. Hello guys, reporting live from Yangon. कति बजे अहिले? So this is very special dinner hosted by our dearest Insong, है ना? Yes. Thank you very much. Insong Sabriang la sumong. Miley, है ना? Yuden and Pemla Mugaga, Ajab, Pelom. Please a guest.
सँगै लास्ट इयर फेयरवेल थाल्यो न तल लाटबो गेस्ट आरे म जिस्के क्या आइनम साँच्ची भन्नुहोस् त जिस्केको भन्नुहोस् Thank you for traveling all the way from Mindulam. छ्या आइनम नगर्नु नि यो तपाईँले हालिदिनु भनेको चाहिँ नगर्ने Thank you, Ying. Oi, Pimsi. Pimsi. Ate kita tam golyo. Dinner hosted by our dearest Ying Song. Papi pura मेरो भिडियो गर्दैछ अफ गर गएको माम पुर्मिला मिङक मिङमा छम्बु निमा छिरिङ आलेम नक निमा छिरिङ मजा हाल्ने kita नालेम नक Yokat dia lang ada. Guys, kami mo. Rong tentu maculi. Kalau sekarang ayam cingka di yang ngomongin boleh angkat jolat itu. Sekian dan jung sa PMC itu rong ni tinggal tembung ni. Sekian dan jung sa piu guruji talok lagi contoh ni. Bong tu ka juga ST lepta sa di grup intake pula adi junga ni during wesikim lomla jo ho ni adi anum sa room ta Lain. Hello uno anum tim boleh pangsong jo no program to bu sa So today is 29, I guess it's 29, oh yeah, 20th of June. So everyone left except me and PMC. So my parents came today here at Yangying. So right now we are not here, not at room, we are here at our Batim's quarter. So PMC is sleeping, Inessa is asleep, maybe because he's tired. It's 9:30, so everyone is, you know, doing some chit chat. We are getting back from police training in Yangying. Early walk. It's 5 o'clock. 5 lila 6 bakna ne. Shishu mat pa. Shishu mat ba shishu. Lotion 5:30 galop po. So along PMC will be returning back. Wala. Terang bungsyo kay last is repetition.